Segunda xornada do outono Kodax con un cartel máis discreto pero que deixou unha das mellores noites do festival. Isabella King and the Heartbreakers abrían a sesión. A formación de peto dos Lacazans dá a sensación de ser a ideal para Isabella, que se atopou moi cómoda e sacou case todo o bo que leva dentro, porque o que está claro é que esta muller ten moitísimo percorrido por diante. O segundo concerto foi O Concerto de Gospel Sessions, é un proxecto de dous dos mellores músicos de jazz en Europa, Ono Smith e Paul Williamson. Un bo día preguntáronse como sería contar o Evangelio por partes e decidiron quedarse co básico, percusión, baixo e guitarra, e chamar a Michelle David para que lle dera a presencia vocal que aquelo necesitaba. O resultado é demoledor. Michelle é un auténtico furacán cun carácter en estea que nos lembra a Tina Turner e unha voz que non se pode comparar con nada do visto por aquí ata este momento. A banda funciona como un reloxo suizo e, curiosamente, conseguen un sonido moi bluegrass que provoca a impresión, pese o nome de Gospel Sessions, de estar vivindo un concerto en calquera galpón do sur americano. All that I am and ever hope to be, I give it all to thee.
To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Won't you hear my oh cry? Oh, hear my oh cry. Why all the others that are calling to my path, me mine. I'm crying, Savior, oh Savior. I'm crying, Savior, oh Savior. Oh, won't you hear my oh cry? Oh, hear my oh cry. All the saints of God never told. We're gonna tell the story of how we overcome, and we'll understand it better by and by. By and by, Lord, we're gonna come. All the saints of God never told. We're gonna tell the story of how we overcome, and we'll understand it better by and by. Children by and by, Lord, we're gonna come. All the saints of God never told. We're gonna tell the story of how we overcome, and we'll understand it better by and by. By and by, Lord, by and by. By and by, Lord, by and by. We're gonna tell the story of how we overcome, and we'll understand it better by and by. Michel deixou moi arriba o listón, pero o seguinte invitado merecía a pena case sin que cantara. Tommy Hunt ten 82 anos, foi o cantante dos Flamingos e segue a ter o estilo e a picardía que o caracterizou hai 60 anos. Antes do seu concerto, os responsables de comenzar e acompañalo foron a banda de Barcelona de Velvet Candles, considerados dos mellores de Europa, facendo doo-wop estilo anos 50.
Despois chegou o momento de Toni, que tivo ademais a Michelle David como espectadora de excepción disfrutando en primeira liña do concerto. Segue afenando, sabe usar os recursos que lle quedan con maestría e Toni foi capaz de eclipsar os seus acompañantes pese a definilos a partir dese momento como os seus irmáns. Queda aínda unha xornada que traerá aos galegos de Soul Jacket a Juan Celada e como peche do festival a gran Naomi Shelton coas Gospel Queens.